Sushramna Manuhunada Taram Nokchari. Ngasi Leba Sigi Prime Minister Narendra Damodar Das Modi Chahi Humudra Mathoisure. Numidasi BJP Saugat Pasingida Muktadi Yam Namaru Eva Numidni Leba Sigi Prime Minister Gi Birthday Numidasi Gamari Lenana. Numid Kun Chathagadaba Seva or Samarpan Abhiyan Hariba campaign asi BJP na Leba Pumbada Manipur Yauna Ngasi Ayuktagi Hugdokrabani. Prime Minister Narendra Modi na 2001 dagi 2014 fawa Gujarat ke Chief Minister oiraba matung 2014 dagi hauzik fawa term anirak BJP gi Prime Minister thangna term anirak oiraduna 14th Tara Mari Suba India gi Prime Minister oiri nakala maramda nubit asi yamna chawa nubit ni BJP gi damakta events kaya pangthokraduna Prime Minister Narendra Modi na haukiba chahi tareta mana Prime Minister gi pham hek paibadagi hauzik fawbada lebasi gi damakta kari tawkibage kari thabak thoram mayam tawkibage haibasi miyam da khanghan nabagi damakta yamna adugumba tanjani adu nakala maromda angasi Manipur Pradesh Congress Committee na Prime Minister gi Narendra Modi gi birthday numit asi National Unemployment Day haina yaningna ba phonogladuna BT Road ta protest rally chathakre Ado ngasi akoy na puzaragliba ngasi ki topic asi Prime Minister Narendra Modi na akoy gi politics sa yarok padagi laibag asda kari ahong ba purak labage and especially Manipur da kari purak labage hai bagi topic impact of Modi on Indian politics with reference to Manipur hiramasi matang da khanna ba ngasi sarug yabiriba panelist ahan bada CH Bijoy spokesperson BJP Ozabu Taram Nokchari Mathangda, Potsangbam Sonamani, socio-political commentator, Ozabu Sutaram Nokchari. And last but not least, Uttam Kumar Naurem, editor-in-chief, Image TV, Ozabu Sutaram Nokchari. Akoy gi discussion gi hanba question asi BJP gi spokesperson Oja CH Bijoyda lecture gi Oja ngasi asi Prime Minister Narendra Modi gi birthday ni leba pumbada ngasi gi nubidasi yam chawna palan tawri mamangi birthday budi hanaki birthday asi da yam chawna palan tawri nubidasi ga mari le na 20 days sathagada ba hoziki seva or samarpan abhiyan hariba si su launch tawkhre Narendra Modi gi political career bhagna 2001 dagi hozik 2021 gi October tareda sida magi chahi political career se 20 years sugadori bani aduga hozik election maya naksilak pasiga state kharada especially kaino Manipur leire dagi Uttarakhand Uttar Pradesh state kharada India gi state kharada election su naksilak le aduga hoziki ikoi dana India today gi magi review da mood of the nation hariba survey asida Prime Minister Narendra Modi gi rating asi hana chada humpu taruk leirambado hozikti chada kun marida hantharagle hariba adugumba August ki mamang tha Augusta adugumba phone ki ba survey amasu leire aduna hozik Prime Minister Modi gi magi birthday celebration yam chauna pangthorak pasida miyamna magi popularity se hengatnaba tawrakli bra haibagi wahang amasu lakli adu ozana swai matang sida maram khara wafam khara thambina ba haizagi akoy Prime Minister Modi Amasi India gi ahanba independent India da poko Prime Minister mane mahangna Gujarat ki Chief Minister ahum dak oiraba matungda India gi Prime Minister oirak paise itself akoi gi India gi afaba citizen mayandra yam chawa inspiration mane ba magi performance ki wa kaloin tok khurga kari maram gi da maje Gujarat ki yamna laire ba imum le horpadi masama akoy badagar railway station da chayola mi hai mapagi mateng pangboina mapa ngata sigra matungda mamaro mi gi mayum da chalaga pisu pisa maga konung phenga macha mayam thalakpani aduguma imung dagi haurpa nupa mana Prime Minister oiba ngamakwa haibase masi India gi democracy gi kayamna mature wele du utpani mahak pok dringi mamangda amadi Atal Bihari Vajpayee gi mamangda India da akoy sigumba lairba micham imung dagi Prime Minister lairna Chief Minister ma oibagi asabu lairam deba masida aina hajening di magi achievement kari kra pandrigi da sigi stage da ngamakwa bache India da micham lairba khodimak makoina leibak nusiraba miyam nusiraba amaton gi post ka ba yai dai ar Prime Minister Modi gi
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ 15 ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯔꯦꯗ ꯐꯣꯔꯠꯇ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯁꯦवꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ itself ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯥꯈꯣꯜꯂꯣꯏ ꯁꯦवꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯁ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ 2014ꯒꯤ 15 ꯑꯥꯒꯁꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯨ ꯑꯔꯊ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯔꯨꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯎꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯎꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯂꯩꯅꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯍꯥ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯦꯝꯗꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯕꯦꯜꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯕꯜ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝꯐꯥꯁꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯤꯈꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯇꯣꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯥ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15 ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯏꯔꯨꯔꯒ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯅꯥꯜꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯇꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯏꯀꯥꯟ ꯊꯧꯆꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯔꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯧꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯅ 2015ꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ VIB ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯃꯥ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯊꯠꯄꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯥꯏꯔꯦꯟ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯆꯠꯄ ꯔꯦꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯔꯦꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯊꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ VIP ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ 2014ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 17ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯐꯥꯅꯦꯖꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯀꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯀꯣꯐꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯛ ꯀꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯗꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ COVID-19 ꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯂꯥꯁ ꯌꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯍꯤ ꯁꯪꯒꯊꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯡ ꯃꯦꯔꯨꯛ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯅꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯔ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯁꯥꯏꯀꯜ 4-5ꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ 3,000ꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯕꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯦ BJP ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯒ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ
सर्वे साइड को मागा इलेक्शन कैंपेन मनुंगा इंटरव्यू में तंग का माना हाई बसे गुजरात मॉडल इज चीनी येगो इन माना वारी लीव माना चीफ मिनिस्टर ओरिंग दा अखोगी ओजा चामगा ट्राई थर लौगदबगी इंटरव्यू में पांगथोको मदद लाई बसिरा लारिक हाइरबा नुपा नपी लिस्टिंग अहुम मरी की मथक्ता लाए अरे मोदी से थवाई नुंगाइत्रे अदु यामना फरबा छात्र छात्री ओरंबा ओजा होइगिरे लाइसिंगसे अखोइना सिजनदना कमाइना तौदिनो लौगदबदी चामगा खरदनी अदुवरदी न माना खलगा मागी लाइव मयाम दो लोइना खल्लेबा वैकेंसी दी चामगा खरदनी माना लोइना खल्ले अदुगा माना हाय मोइगा चानबा स्कूल लिंखलेबा गुजरात स्कूल मसिंग वाली माइनॉरिटी की एरिया दा ओबीसी की एरिया दा मोगी बनवासी सिंह की एरिया दा अरे ओजास मा लोई खंदोगा अखोगी स्कूल कोड लिंखलेबा सीने बखोगी गुजरात मॉडल लगे हाइबदी मोदी ना महागी प्रजास की लेबा इमोशनल कनेक्ट मागी इमोशनल क्वेश्चन से याम साथी नो वांग बचलेबा अखोने एप्रिशिएट तौरिजे सिदा नतरा या हाइबियो होय गुजरात चीफ मिनिस्टर गाइदा नरेंद्र मोदी ना याम इंस्पायरिंग होय बा दुकुंबा खोंथांग दे पाखत ख्रे अदु अखोइना मणिपुर गी मियाम गे दमकता नरेंद्र मोदी ना करी करी तौबी खरगे अदुगा करी करी तौबा याबगे हाइबदुसु खरा थंबिना बा हाइजगे मणिपुर की मियाम की डॉक्टर मारियाम चौना पीडी से अखोई लुक इस पॉलिसी तो एक्ट इस पॉलिसी ऑनथोखरा अखोई मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट एरिया से अखोई साउथ ईस्ट एशिया के लेबाक सिंजिगा कनेक्ट तौद्रगदी अखोई से छोटा हो रहे इंडिया की अति स्टेट की येंगनबदा अदुना तानखत्प ngamnaba पामबाई जी तौरिबने हजिक थाईलैंड अमदी म्यांमार मनुंगदा इंडिया ना पैसा थातरगा लंबी मयाम छेबि सोमनसु उबिरमगने अखोई मोरे का समनरिबा लंबी जे पाक्थोपै थबक चथरी हजिक उद्री हारिबा पुनमुक से मणिपुर ट्रांसफॉर्म तौरकद मोदी ना इंडिया दा मागी इम्पैक्ट से इम्पैक्ट को हाइनद्रे मयामना मोदी ना इंडिया ट्रांसफॉर्म तौरे हाय मतो ओसना मणिपुर सुमाना अखोई ट्रांसफॉर्म से तौतरि अदगा मणिपुर याम सिग्निफिकेंट होबा महाकी अचीवमेंट अमना मतम सांगना अखोई लालहवोइरो लेरबा NSNIM से हाजल लगा 2015 की अगस्त 3 दा अखोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ने हाइनर जे दा violence lehendana शांति की वाली सोबचे ते मणिपुर दी याम साथिने सिग्निफिकेंट लेबा अपनी स्टेप अमनेबा अदुबो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की नियम नीति गाते लंबी द एक्सटॉर्शन तवी अदुदा न कंप्लेन खर ले अदुसु ततना सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ना फादर कोतना इंपोज तोरी मणिपुर की चिंगी लबदा होजिक एम्बूस अमदी डेवलपमेंट की मतंगदा ये लंबा मयाम दो अने 90% दि हंदर पूरा मांगे हेबिलिटी अदुम दी लेई अदुगा मणिपुर की दा अखोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मतंगदा पैसा याम थादरे लंबी थोंग सेमबगी खंगदे अमा तौबगी खंगदे अदुम दी बोरगा अखोई सोमदे इंप्लीमेंट तौबदा थबक लोइबगी रिपोर्ट थाबा गमदबगुंबा अडगी हाना अखोई सरकार से लाक्रिदा लेरम मयामदगी रिपोर्ट पीदबगुंबा अदुगुंबना मरम ओइदना अखोई पैसा से अखोई लेरे खाएना हाइरगा रिलीज तौबदी तौदरिबा मरदि हानागी हिसाब किताब तो खर चपत्तबा यारोइबा अदुगा हजिकसे मणिपुर के लोइना क्वाइदगी चौबा अखोइदि मिन उद्रिबा प्रॉब्लम दि कैनो अखोइजे स्मार्ट सिटी की मनुम चंदबचे मनुम चले स्मार्ट सिटी की मनुम चले रुपा करोड़ लिसिंग मग चनी काइथोगा लेरेना मोदी की आहा मताम दा लाथोख्रेबा अदा हजिपोंदा अखोइ साइड इंप्लीमेंट तौब ngamdrबचे कगिदा अखोइ वर्क कल्चर तिगा कल्चर सी मतांग दा प्रॉब्लम भी याम लई अदुगा मदुदे याम डिटेल हाइजर रोय अदु प्राइम मिनिस्टर बगी मथौदी पीबा पीग्रे याम चावबमना अखोइ स्पोर्ट्स खवाई यावेना अखोइना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मा थंबी बसे अखोइ सिदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिड उदबाइसना अखोइ लोकल पॉलिटिक्स की अखोइ कंट्रीब्यूशन याम लई अदुगा मागे वनदी माना प्राइम मिनिस्टर है ओइबगा मणिपुर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने गांताना लॉकटोक्रेना हारिबा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओजा यूनिवर्सिटी मतम जे कितंग टेंशन तारे इंडिया की हम अमतन लेत्रिबा कोडे बसे लेइबा लाकदरिबा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से केनोनी ऑस्ट्रेलिया की यावना मॉडर्न अदगी मॉडल लरगा
मदगी ब्लूप्रिंट करी करा फ्रेमवर्क लोई खरबनेबा implement tawra tapisida kaino akoi local politics neba yam nungai zero zan thami baze Narendra Modi na khwaidagi chauna akhoi Manipur de pirakpa khudol haiba tare adoi targadi agis policies ma leire adagi mathangda infrastructure development di lei hari adubu hojiki akhoi lambi thongji kharadi fabadi wali male habadi zirbam infal zirbam lambi da zu adum itatatna kano truck panduna leire lambi fatte haibagi pause dum thengnari aduga chingi lamda road connectivity se yam fatte haiba pause ngasi ngasi mak congress ki MLA ke Ranjit Nazu Phungro Chief Minister da mahakna helicopter da tonga chingi lamda chatle aduga makhada leirba lambi fatta basidi kano BJP lengak makhada asi masidi semgat pide haina admaina slam tawba hojiki MLA gi maikai Congress MLA gi maikai degi su phongdo khibal laikre adu mathanga sidi kano da lakchagi oja sona mani da lakchagi ata biko Congress ki MLA na adugu bud thidre leidana moiche gari accident thokadarom ne jiri lambi fatte da hai lagri jiri lambi phagibagi mayam photo ugri de boy karigi thagatri no adagi Manipur uji 7 p lere next Congress ta sangna will power yog da nagin da thaba akoi GST chadale maragi check post mayam na ne abolish tor dom ne ba hojibu tawro ngarang advice on pide check yes state amaga edogi maragi check and focus loida abolish toro muthalo aduga GST chadar bina hai bachina Manipur tungda lalon itu lakata benefit mayam ju leviba aduga Congress ta adu hai ada hai ai ke ball of oza opposition party ni na moina haibu zo khoi adum pawdam basidi asidi khoi haibum thokpani adu oza da second round mathang na mulak chege opposition de koi opposition ni mathau tawdre politics tawlai re mogi dirty akhoi kano ma lai adaga mogi opposition ki quality jam name gre aduna mogi they are not worth discussing ado mathang je kano oza potsang bam sona mari de lakchege oza akhoi Manipur gi hai targadi akhoi je thaina dagi hauna hojik fawbada Manipur gi main major issue di akhoi gi integrity akhoi gi sovereignty ngak pai basini aduna Manipur gi territorial integrity kai daba Manipur gi sovereignty adagi Manipur da lalho lup sing leitaba tangdu leita ba leiba adagi AFSPA hariba sikumba draconian laws leitaba adagi army sing na miot minai aduguma chathadaba adagi aphaba lenga haibasi Manipur miyamna pamjaba adugumba kano demand ne haiba tare maru oina khoi identity thugai daba Manipur gi territorial integrity thugai daba haibase ado hojik Narendra Modi gi lengak makhada BJP asigi lengak makhada Manipur da hariba category sing hariba khoi gi Manipur gi miyamna pamjaba asida Narendra Modi ki contribution je kaya muk lei bage aphaba mai kai da lei ribra natraga kari mai kai da ason ba lei ra targa di karmaina improve tawgani haiba do khara thambina ba haijaki Joyce adum hangiba points mayam do jamna valid thobi yauge issue supplement on points amani ta haijake tangdu leita wa haiba se isagi akhoi gi territory akhoi gi isagi ima gi iramdam ima lebak se masitabu shanti leraba adudi loina koi thamoisu thabak toba punamu sa koi loina koi shanti koi pangani any prime minister labasu Manipur se mukoi thodok adu jamna luna khande mamangi dige Congress ki matam dagi Nehru ki matam dagi Cabo Valley ki incident dagi pitokudam haugrabani hojik su karamba prime minister Mr Modi ne kari torukani kari mana yanaba chatkani haiba se mase yam unpredictable oina kana samase tamangamdi maramaduna akoi chare integrity matang khalli tumme akoi gi lepak so kai gi doribra akoi khalli hogulle kari thokadiga nongalaga chingi chinau singchina thin cheiba khotpa haibise Congress matum se dum tai hajiki government se do dum tai manamdi Manipur se le se law makhan nani gi le chingi law ama tamgi law ama aduna ngasi exactly CRPC or IPC or Indian Evidence Act se police ki handbook ki law ki matum ne chappa tarabadi state se ki thungna pulapun chalabadi ma se kuch shanti de pura legid ma do unfortunately ma se to bangam dadana leiri akoi ne moine officially karim to madam hoine haide mado mayam ne khangi madam hoi to bangam dar leiri maramaduna akoi gi state integrity se kanri thokne haibe se kana gum to ma se predict to bangam de aduna
तालिब ग्रुप सिंचना लालोब ग्रुप अति ग्रुप ना तालिब से मणिपुर से 92% से लोग रहेगा 8% खक्ता कोई से लोकता के मनुंग दा थम्मा कोई मिटे पुनु से लोन लुपन बगी मदगे डिमांड ने तौर बस ऐसे जैसे खंगे आई मरु पैनलिस्ट अने खंगे आई खंगे लदलेंगा की मको खंगे मणिपुर प्रजा में लोने खंगे खंगना अकोई से अमांग बन्नेट पा हाई बदो आई ने शी तौर तार दे आई मिनिस्ट्री से काय गदरा आई ने शी तौर तार दे आई के गेस्ट मयम लाकदरा हाई बा असु मम्मी पाई न बम लेबदि के अदन मणिपुर दा लेब लीडर मयम सिंह तौगे हरबस मकुच पुल्लगा थंबा सेंटर दगी अपन पिरकनी सेंटर दगी से तौगनु हाई बे मोहद वार्निंग पिरकनी मिस्टर इबू भी लेरिगे तंजादसु हाने एनडीए गवर्नमेंट गे लेरिबा मतमदा करमाइन तौगे हाइबो आदि बहुत ऑर्डर पिरे नो यखन हाइवे से याद रबदे खन ताबा पाउदा करी कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एलके अडवाणी गा मिस्टर इबू भी गतान के अदु देखो खंग दे अदु हियर से मयाम न तोरप एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थोकी बदा एनएसएन आईएम के लीडर खर फाकी बदा मणिपुर गवर्नमेंट ना फाजन न थम्मे थारगा मसे थादोकनु को हाइना जारनी हाइन तौरसे तौरगा अको मद दिल्ली ने मसे थादोक तरदी अकोई नंगी स्टेट से प्रेसिडेंट कोई रूल डिक्लेयर तौरगे हाय उपाय लेतन म थादोगा नागालैंड तान थिन बचले अंगक पने मणिपुर के पॉलिटिक्स साइड से मनमदना अजे कनानम यस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर थौ फजन तौरी इज यंग डायनामिक चतन कोतन मायाम में तौ जाब लोइन तौरदो माई गी समखुत खर खर पुनबा खर लेगुम तौई अदर स्टेट की इंटीग्रिटी की मतंगदा it is very unpredictable anytime anything there will be a bomb cell कर मतम ने करी बॉम्ब तागने करी तौगने से तमुसुंग नमदे तालिब लालोब ग्रुप्स ने इंडिया गवर्नमेंट से मंग संपर्क निक अगगा फमिन दन अंडरग्राउंड के लीडर अमगा प्राइम मिनिस्टर अमगा फमिन नरगा फेस टू फेस व्हाट इज साबा अखो इ लालोब इचिना सिंग लेबे सिंग चना तुरेन वांगदा ताथोक खरगा वारी भौ सबिदबा अदर करी नो कोने तौगदोरी बसे अदन अदोम हंबिरबा जयश्री हैंडेड की मनुंग द 99% आईगी पर्सनल ओपिनियन द स्टेट की इंटीग्रिटी से काइबगी मोंग द लेरी 99% आई पर्सनल आई असेसमेंट personal opinion opinion and assess my personal evaluation aduna maramdi amada pen na tawringai tanjada akhoi da kai maramda khoi soft state maramdi akhoi sam yam pukphaba nehru na khoi gi kabu vili pithoki dumaina hajiksu BRTF na border 80 number and 81 do BRTF na madui gi mu banbaram khar pithok kharga india rum changchal lakna haidi mo india government gi moi order na tan moi BRTF kadun se dumain moi fencing tawra manipur government sum ta ta na tan मन मोय खंगी मणिपुर गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट लाखपद कमिटी हैबा और मणिपुरी हैबा और मणिपुर गवर्नमेंट हैबा यामना शोनबा सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर प्रेशर पीरेगा अदुम तुमिन लेहि तौगिन हैबदु कोई सेकंडली ओजे पालिबा सरकार की ओपिनियन आई वो हायु हरबदी यस गवर्नमेंट इज डूइंग वेल ऑपोजिशन मखन मखन के चार्जेस तो ऑपोजिशन ने चार्ज तो उधर का नाम कब दिखे opposition ne charge the nate yam ne thina charge to gudam ne opposition ne kanna strong men le ba wang makan makan gi hanga ba ate te state the even parliament gi hangi shwaina larik le so padana article indian constitutions ki article punamak se loin and procedure punamak se loin khanga manipur the mi kaya lege kar mo opposition leader lege indian constitution se how bodin loibo paba the rules and fundamental rules and plus article and constitutions pam khangba mi kaya lege koi siga aduna koi gi sigal le ribasidi assembly session ga tori basini just wahankar hangdaba yate khote nakar photo phobia kra doordarshan na ut number ko number tawna adu jamna koi procedure de chappa mare argument over yam thin argument to so fatte adu some plausible argument thajaba jaba convincing argument to the packet mutdi pai the present government at this juncture doing very well adubu kadai phok to bungangmani my partner na haji hill area development partner singna ashon haji mo attack tore
assembly the loin famine agony, ministry the loin famine agony, yes sir, in Changani, Mother Sakmai Heklan Baga, Madi Moya policy Motongan Mahorutana, a shon group the Mutim Manipur Togaivagi, Manipur against the Amulapi, Ampium the lady. Other Mr. Modi Tamukta Haivetaradi, he is one of the excellent prime minister and head of the governments in the world. But the Mamada Chihi Amanigi Mamanga Mark 7 times paper the must say 2015 the last part the Irakpatan Jada Maki Masak Asi Pura Kui Musallaga Kui Napu Machu Kui Pagua and Kui Yang Machu Tauraga Hinchava Mangana market times kida masakui Hindu gi koi fundamentalist ki ni mase matik chapa prime minister natin at times have so mostly koi Asian koi groups se mone anti da ayamba tawbaga adi Mr. Modi na all of a sudden the Congress ki dynasty le se change ona puwa lakpa sega mai mama is pura maksal la pura hinchaba da tawna utlaga times the phone ki ngasi di times the world के power magazines के फोंगी बसे माकी percentage popularity in the world not in India 64% their money and masse world के number 1 leader ओइदना 292 कोई United Nations organization countries family विषमनिंदा he was number 1 ngasi 68 तक हाइदराग 62% world के मयाम के कोई statistics he has come down to 62%. Why? India the popularity handarakani handabam thoi opposition maronoma may chusali kangbu ke M factor ki kangbu group mayam lady India ki fundamental rule punamag yado punamag foreign country ki tori inchali kochali thogai nevan nam thu nabo ko naba ase punam je tawne na ma ki hani ye phium digidi yam phajana handarakani adubo Mayam Punamag General as on today, Mak Kumbal leader as say India that the Shunglei Laitri Haju Bhava, Chahi Manga Tara Bhavo, Mak Kumbal leaders Suntok Toro Oi, Adu my policy can change the Udaba lady Madunai second round in a lecture. I hand over to you, just say. Thank you so much. Ozayam no Izere, Ozanta Pibazik Manipur Goinagadi, Hoi Manipur integrities, the Sholpaya, if you the lady have a Dugumaga, Adugumbagi Pibadu, Zana Fungo Pigre, have the Hozigla by ADC Bill Gimatanga, Adum, Hoi Chief Minister, Adon Tumbi and Azo, Manipur integrity, Halloy, Masigi, Ham. Kano source hall we hana dugumba thaza badi dumak tham khare aduga Narendra Modi na zu Manipur Northeast Manipur je especially amna nungsiba dugumba lamdamni haina zu maina tham ki bazu laikhrabani adu mathanga se oza kano da laksege oza kano da Image TV gi editor in chief oza Uttam Kumar da laksege oza khoi gi BJP lenga ga se India da BJP lenga se stage ani thokna haiba tare LK Advani gi matam adagi Hojik Narendra Modi gi matam aduna hanegi BJP ga Hojik ori Hojik lai ba BJP lenga se ani gi khena ba se yamna khena ba male adu haibadi under the prime ministership of Narendra Modi Hojik ki BJP ji ga hanegi thainegi BJP du ga khena ba khara lai ba se asi CY khara wai ka thamina ba haise Thank you. Asi han bagi apayal ke bani bagi matam tu dadi mayam su man chowa I think June years old is okay. Okay. Haji maruina haji ki tengah ki BJP Narendra Modi Simba sigi matanda khara thamjege. Narendra Modi Simba sarkar se apne pauda sum uzada. Apye magi ministry staff hangde makoi singse praja ga yam na samni na bo konna bagi mawang dia dum jai ai di matam ma da koina congress na pali ya mama ta delhi da gi minister ma da prime minister ma da ya tangi yam na to in la to dia bjp gi lenga na center da koi Narendra Modi pa ko tan da issue ma gi matang da su pot khom ba khadam sa ba Prajasi yari ko luan rasap na bagi denonsu se adu prime minister Modi gi ana head 2014 bagi ana lenga si head par bagi magi anda yam phajawa program khrisu koina yam su khambi swasthya mission sai bagi ba si campaign sina
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯃꯣꯠꯇꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ 2019 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 5,00,000 ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯤꯒ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯦꯛ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯖꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯏꯕꯔꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯅꯥꯏꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 2000ꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯝꯁꯤ 2019ꯗꯒꯤꯗꯤ 2020ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯦꯖꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯒꯪꯒꯥꯗꯒ ꯃꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯁꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯕꯁꯤ ꯊꯛꯄꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯉꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ COVID-19 ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯝꯗꯧꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ COVID-19ꯁꯤꯅ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ प्रजासिंसिगी मेंटालिटी से हजिसे खर कोंथोरपा अदगी हजिसी मरोइना कोंथोरे हारगसु अखोगी 2016 दा डिमोनेटाइजेशन तौगिबगी इफेक्ट ना अखोगी कारखाना मचा मसुब मगी मयामसी यामना अवाबा सेखेंग मसु फंगी GST की 2017 सिनसु असोब सेखेंग फंगदना कंपनी मचा मचा मयामस बुक तो मरोइबा मागी केनसिदा अखोगी public sector banks singba privatization tawna asigi mayamna yaning the problems with the madum so magi sarkar si problem ni adu maruina maga Narendra Modi na magi sarkar sida magi ane lusinga mayam sida sabka vikas aina da sabka vishwas adigi budget power na singba adigi sumba de magi maruiba hoji adigi anu anis batam sida di reform welfare adagi koi management ki pensi like pandemic si athok da yam kan sexually haina khaje asida opposition party da hybrid di size no da visual hybrid le da su hybrid le apoi ngam on thok ne apaga opposition le ba hai ya leina bi no ni hai da aduna sen hargadi Modi Prime Minister Modi has said, "Music even the Magi Sarkar si apaba yang sum tambi si yang sum nesali makata tu dari orang kata tu hai tu dia pergi Magi tam sahih humu setiap pun yang tam husu dari mahasi Magi lenga si hai na tergap hati it's too early to predict masih dah itu.
yam nuaizare oza Uttam Kumar hoji Narendra Modi lenga si hoji ki yam phajana chali adu hoji mai term ji loidri banina mai phai phate ha badi hoji ma hai basdi yamna thuman gadra ha bi wafam duni aduga BJP lenga na kano citizen India gi citizen gi damakta pakhalaki ba schemes mayam health ki oire adagi egis policy adagi ate topa scheme mayam Purakiba mayam da highlight to bikre adu matang aswaida break am talojage break ki matungda ngasi ahoi impact of Narendra Modi government on Indian politics asi makhata na khanajage Alpha BCI Memorial Academy. Registration for some vacant seats in Class 11 Science and Arts is extended till second week of September. Alpha BCI Memorial Academy is a school where you can see people from around the nation. You will have the opportunity to experience things you have never experienced before. We have highly skilled teachers and a comfortable environment that doesn't pressure but eases the mind of students to help them into their future careers. For more details, please contact Alpha BCI Memorial Academy, serving education. Thangmeiban phone number 9863016217. break ki matungda amka hana taram nokchari break ki matunga sidi oza CH Bijoy de lakchage oza ngasai ai hakna oza sona mani da hangki bawa fama dumaktu hazik Manipur gi praja singna pami baje thaini dagi pami baje khoi gi identity se mang daba Manipur gi integrity se ngak to na leiba haiba si akhoi gi di khwai gi achogba pa mane haiba tare ado but ikoi dana hozik kino khoi gi border gi issue zo lakli ngarang maktada UCM na border pillar 80 dagi 81 phawbasi Manipur gi lamasi Burma da pisan bagi adugumbagi border gi controversy asi hozik phawba masi ji resolve tawdri habadi masi akhoi Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi gi makuta laibani adu bu hozik phawba masi ji resolve tawba laitri aduga ani sobana India Manipur yamna Congress lenga palingai matamdagi akoina tanazarakpa Manipur gi identity ngakna baidamakta haina tanazarakpa kano bill mayam puthokre Congress ki matamda puthokya bill si Manipur People Bill 2018 I beg your pardon kano Protection of Manipur People's Bill 2015 da adu bill si yamna kano one sided oi anti tribal oi hada masi kano pass out kide adu matungda hoji kano gi BJP lenga ki manungda leiringai da Manipur People Bill 2018 masi ju pass out ki adu bu kano na adu matamda Furup mayam na pulap da yaba bill oina ama semaga thagala u haina 2018 da zu Manipur da inner line permit system je passed out kide but it is only in December 2019 CAB gi movement iho was yam kan lak matamda si matamda da Manipur da inner line permit system se extend to wiraki aduga January 2000 kanogi matang chegi 2020 gi January dagi masi 20 gi January dagi masi implement to hauki ado handa ikoi dana adum prime khoi chief minister na zu kanogi entry points ta hoji outsider sing je lak pa check tawno bagi adugma platform platform ga su sanga khre adoi tar ga su hoji hariba ILP je kari gi damakta khoi Narendra Modi lenga ga sina Manipur da hana pidri banoba khoi gi Manipur je yam nuchi de hari central dagi leaders mayam lak to na itatana every issue not only for election but for even for anything any issue le matamda ama adum lae sangaba or any kano events ki damakta adiyamna nungsiba taragadi akoina dum thaina degi tanjarakliba akoigi ILP je kari gi damakta hojiki hana degi piba yaba je kedawai pidri bano sima leire aduga aniyamana price rise of essential commodities petrol
adagi diesel adagi essential commodities LPG bawba hozik Prime Minister Narendra Modi na yam phajaba swatch kariba Ujwala Yojana scheme mase asije pire adui taragasu subsidized rate ka non subsidized rate ki gas ki rate se maman je khenadrabani na masi scheme je gas ki yumda mayam lai cylinder mayam khila lai re adu lai badi ngam da bagi phibam da lai re aduna Narendra Modi masamang na hai khiba wahai ama ko tawjarabada aina tawba thabakta asoi badi lairak pa yai adui taragasu amang badi ruin di oi haloi so amang atak ti sok thol loi na di maina thaja badi thamki adu hojik hari ba issue mayam je lak pasida price rise of essential commodities thau gi mamal tang khalak pa adagi border gi issue je loisan birakta ba adagi sigum mayam lak pasida Modi lengak na karamna akwai Manipur gi miyam gi pukning se praja gi pukning se amka hanna chingshin gi dage harba do khar thambiyo ibe ba Joyశ్రీ da hai bada la la khara chum thuk chage ahan ba opening da hai gi bada Modi se BJP ge prime minister hai gi bada mai yaning de BJP candidate no India ge prime minister ho wa khar to ma se India ge prime minister ani chubada Manipur gi miyam na sovereignty integrity amadi akhoi afasa gi matang da khanaba pame Manipur da sovereign country India gi manung da leriba akhoi gi chamanu na yoriba Manipur je sovereignty tan ba je kanana pami no ibe na pami da sovereignty eba question je sida kamai tori no topic tagi yam sakti da divert tawreba adidi discussion je akhoi na khana je ba topic da khana je Haireng pireng chatna lere masima tobigano topic ta hanjan biyo akhoi territorial integrity matang radi prime minister na yam clear cut haigre 2017 ge February da langjing achoba laga mana hairam bado adagi mawangda matam digi home minister Rajnath Singh amba city convention da hairame Manipur gi territorial integrity is very safe in the hand of Manipur adagi ni mayam no haina de prime minister la haihan ge tamne na prime minister la langjing da mana haiba kanda territorial integrity khaktanate Manipur gi interest sokpa thabak amata naga pistok ki matang da apai yawro aduga naga pistok che in the will be confined apai Nagaland man tawgata bani yam clear ka haram sige matang da koi khongchat character tara prime minister amuk anirak ulurde isayawna aduga masindi hoji matam gi apai gi angang na bhut la e kain ki hen lagi tai to puthok ko issue neba adagi border pillar ki matang da India ki akhoi foreign secretary plus surveyor general of India la aga sport chalaga yeba kadra mana chumen chakre mayam na matam tumin le hori kari kino akhoi kaisule taba authority la aga madar la lena praman ta wadi ngam gideba adagi armed forces special power ek matang da kinam ta hajite si mayam du clear with you armed forces special power ek kanam ta pamanati lokko on pa adu Manipur da labor la lalu mayam che mapang anyam kal laibok phadna mo ji action kya tawde adu ju makhoi gi kader machine kya no makhoi gi makhuta khulai kyam pai training ji kari standard tawri no che India government with the Manipur government na khange makhoi na kari ba if they decide to strike akhoi gi Manipur police amadi Manipur gi IRB le sina thengna ba wagari na khan badagi army sin ta ba yarta matang ji europe yae adu the army ki side gi amamu hairi makhoi di armed forces special power ek makhada persecution dagi ngakthok na ba pambai ma tawdri akhoi ek tawroi na mawang na haine gi belede sigum situation da hoje armed forces special award thamaju operation distinct ba miot mini di amata tahon gi dredna simal lejare adaga ngasai akhoi oja sonamanya haiba naga pistok ki matang da muiba ga prime minister ga wari sanai akhoi gi lalabu sing ture no wang wada inthok pire na haido akhoi gi lalabu sing na pistok pamjide na somgi site lai gi bai wane ba adu hojik somoi na pistok che oja sanamani na dai lobi daga yagre di moi kari gi ture no wang wada lai dino makhoi jo Manipur manung da akhoi gi notified ke man da lai bi ai na adu gi dai ta pubi ga da pubi ba ngam ga da wadi hojik hari wafam da valid toiba natragadi isam tamna akhoi gi emotional akhoi kari haidano acquisition makal sanabay wane adada mamang da aina haijagibada
कहीं मणिपुर की हजिक तौरी बजे चेंज तौर बना मफम स्किल डेवलपमेंट तौरीब स्किल डेवलपमेंट की मरम खंबियो स्किल डेवलपमेंट से मणिपुर मिटोप चंगप थिंगदरिमी हजिक से अखोना मणिपुर मिटोप लाइसे करिगिनो मखोगी दरकार नहीं लाइने टाइल नबनबा प्लम्बिंग तौनबा यूम साबदा अनौनो मटेरियल से अखोई मैते मिस्त्री सिंग हाइतबसे मपादगी थवना मोगी दरकार नहीं लाइने मखोई दरकार लेते दुम हनगिनीबा अदम मखोई चाइना पुरगा तानगद बनते मखोई सिदा दरकार ले हंद्रग लोट अदना मणिपुर की मिस्त्री मैम ये हिरम क्यादा स्किल डेवलपमेंट पांगथई मयामो पास तौरे मखोइना थबक सुबा हौरकांदा मपादगी लाइबा मिस्त्री जे मतंग मतंग चटकिगदब ngakani atopamna hojiki iremer soni joystree na hangbiba ILP karigi mamang da pidri loido ILP se BJP ke matam da pidi natro कांग्रेस की मतलब सांग रहे ILP कंसिडर तो हुंग ममदे अखोई पुंग खरा करिंग खतरी नो नमित खरा करिंग खतरी ना that is not a question ओजा द सप्लीमेंटरी क्वेश्चन होय दने हजिकी ILP बिल से ILP से याम सांग डिमांड तक ले इशू के अला एयर गैस का काफे अंगांग रोबिडोनम लो सीग्रे अदु करागी मतम दनो अदु मणिपुर इराय लाइना ILP बिल को सिदा वैल्यू याव तो बदर खन बजि तो बिगनो ILP से हम सांगबा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ने अदु CP बगी जे कौबिद्रदी अदगी लाइव इलेक्शन से द BJP कैंडिडेट सिंग केंद्र खुदिंग टारगेट पिगदोनेबा मणिपुर प्रजा वोटर से ग्रेटफुल ओइब्र ओइदबरा इस येगन सेबा अदगी यम चुमे ओजा यम चुमे होजी BJP लेंगांग मतम द खकदने बोजी ILP लाइव जे चुमेबा अदेदा सेजा अदु तबिद्रदे आई म्यूटोगे कहीं अंगसाई ओजा सोनामने है चिंगी लमदा अदुदा यम ngangi कांग्रेस पार्लियामेंट तुंदा चिंगी लमदा चीफ मिनिस्टर चप्पा ngambro हेलीकॉप्टर द नोई काप्सले इदि होजी मोदी सरकार जी मखादा इंफाल दा मणिपुर दा बीरेन सिंह सरकार पाइदर लैकादा चिंगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंग दा अखोई कैबिनेट मीटिंग फम ngami chi चेंज है छि खंबियो एता अपोजिशन हाई रे ना कोइ चकदरते भाब द सारगा नोंग तु चिंग द चलुद्रिबा मी यमने ngang कोइ थाजगदम देबा चिंग द होजिक गवर्नमेंट फंक्शन तो ngami desired effect yawdri makhoi da akhoi policing to matamda akhoi tribal traditional law ga overlap tongdana akhoi FIR side standard kun chan ba yadaba moi a negotiate tongra loishanaba moi tribal traditional law na settle to the mayam ching da lebiba adom ni diwaraga ching district khuding da akhoi cabinet thamang ngami ba se it is a big change and it is Modi effect मोदी की मतलब yes definitely ओजा बिजोय क्वेश्चन जे ची पुछलागा नि मोटिव से करिनो हंगनिंगे बाय द जोस्पीदा definitely ओजा न ताकि रियम चुमे हाना चिंगी डिस्ट्रिक्ट ता सुमाइना फम्बा कैबिनेट फम्बा हाय बजे सुए लेगे बनी हदक हान बनी ओइरगा नि मणिपुर की आइडेंटिटी हुजिक मांगब्रो कायरब्रो मोदी की मणिपुर की आइडेंटिटी मांगदबा कनाना करी तोरगे भावदा खोई त्रिपुरा त्रिपुरी मांगिबा कसाड़ा कसारी मांगदबा पेरोटिंग बतन दो लोइरे बजिचे ओके ओजाई कॉन्फिडेंस यामना थागनिंगाई नि अदुगा अचुमनी मणिपुर दा होजिक चिंगी लमदा स्माइनी कैबिनेट फम्बा कोट बाय बजे हानगी लेंगा के मतम द लेबा नते होजिकी लेंगा के मतम सिदा असिकुंबा खोंथांग असि लाकपनी अदुगा ILP जो BJP गी लेंगा मतम द लाकपनी अदु बतारगा जो लूप होल खरा दे दुम लेबसे हाइदी मयाम गी थबक थोरम दा लूप होल थिदोकपा हाइबजे ऑपोजिशन पार्टी ना मोगी मथौनी ना दुम थिरोकपा अदगी मियाम ना जु सिदि करिनो ने हाइना वहंग हंग पो मतम दा अखोइ जु bias oida monga haibada ka tabani wata ji akhoi ji sainal tabiu handakta akhoi gi ministry expansion to matamda RK Rajan hapa ije it's a manipur nu chibe khudam ne wada pai ji education abadi border affairs ne foreign gi matiam yaruni RK Rajan hapa ije akhoi the border dispute not only with Myanmar Nagaland ga kariga mayam lainadi chipun makche अखोई डोमेस्टिक लिजरे मरुइना वर्मागा लाइनरीबा बॉर्डर डिस्पोजिटी श्री आरके रंजन मणिपुर की सेंटिमेंट खंगबनिना माना फजना स्कोर तरोकनी मतम नाइबिको मतम जी ओवरनाइट पाबी म थारगा नोंगाले हौगुदब नतेबा थिंग्स आर कमिंग इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव Thank you so much. Mathang oza sonamani lakjage oza ngasai akoina discuss tawribase sida khara supplement tawbinaba oza na haije. जैसे BJP के स्पोक्समैन मिस्टर बिजय ना हाई बिजाब हाई चुम्मी मा डिफेंड तो वही मा डिफेंड तो बम थोई
डिपेंड तौद्रबदी ngang पार्टी की स्पोक्समैन होना माई ड्यूटी मपुंग फारोय चिंग नंगसी थोई बसे मसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट गवर्नमेंट न मवांगे दिगी गो टू हिल सेवे प्रोग्राम से जब हजब प्रोग्राम ने अकोई ने शोइदन मपा मपी ओइना एज ए चीफ मिनिस्टर मोइना मेते मनत्ते एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर मोइना मफम पुनमक से लोइना अमत द पुन चबिन से मन होनब जाब सहनब एक्सेलेंट न कोई तागली अदु ngasi di ching de chang ma yare hai kari yu na ching ma yare hai se bas sarkar ne khangye masi reply sarkar na su ko na mase khoi de bibi ra kanai khalli akoi thabak to na ut kanai khalli aina haiji di aina toina ching da lo ma chatli tam la lamo a lo ma chatli mase duniya loina khangye BJP government or BJP ke spokesman or BJP anybody लागता हाजिर से कनाम तम से हाजिर रही थोई बनिया जिंग द कशुलित पुलिस फोर्सेस की कमांडो ग्रुप लॉन ऑर्डर द मतेंग पांगन बहाई लॉन ऑर्डर से टोटली फेल नी मसी लोबियो मैम लो द लोन उड़ी के दो गया कमांडो की ग्रुप मैम से नॉर्मल पुलिस कोई सिविल पुलिस ना फंक्शन तो बंगम दना मको भी मतेंग पीन बहाई दना Assam Rifle or BSF or CRP levising hilok thokraga noi kem de leiro ko police na ko mateng tung to ke hena commando o tham ki haibada ching de leiba leaders singshina students singshina mayam la thamba yaroi haidan nam nam ta thaman ge de is it the administration sarkar na kari to ngam ki hajike sarkar na te hane de sudum tore chumi ibo bi sab chang ngam ki de hai मासु मान तोबंगंबा डिस्ट्रिक्ट मयाम मान अमु संदोमी मासा फोट तबक तोबि जाब तोरमी कुइना पांचलपना असोय से खरे यावी अदुबो चीफ मिनिस्टर म चंगब जहांगी से मार्क्सु चीफ मिनिस्टर से बीजेपी कांग्रेस के नत्ते मासे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने चंगब यागिदिरु से मसे मा थोइन मा कुचंगब यागिदिरु से कांग्रेस को यादव नत्ते माई पॉलिसी प्रोग्राम दे यादव दिगे मा को तौखि बने मसे मयाम ना बीजेपी ना मसे यम हराउ निगाई और बीजेपी सरकार ना मसे माते चंगबंगम गी नोमिन कप से ले कोई फजन चले खोले हाय वो पुलिस चप कोई तो गदमनी अदु अदि थिंगई बसे मसे थिंगन बिगनो फजन अमुक कमुक मयाम अबतंग दु लेता न कुसलन मसे होने बियो चिंग मी सिंग न तालेब डिमांड पुनमक असे 99.99% नतन 100% पुनमक से स्टेट विदिन स्टेट ने मसे मणिपुर सरकार मुन खंग थोई खंजु खंगी बने अदु उपाय लेतबा मखोय के काउंटर हेप तोरु तारगा नोवाल अम सिमु तौसलकने मु तौसलकने मी पाइनबा मा असि सरकार तो सुनते हाने दिस तुम तौर लाई तुंगले से हम थोखिगनी कदाई भो मसी मोहिने हैंडल तवंगंगनी अदुदी ईश्वर द राम भरोसे एन बीजेपी लैंग्वेज ता आई थमजगे अदुना एनी बीजेपी गवर्नमेंट ताबतंगदबने बीजेपी स्पोक्समैन ताबतंगदबने अदुगी मपांद तुरेन वंगदल बिचनाव सिंह वी आर मोर कंसर्न अइना मोइबो अइना हाइजबती अइना हंगचबती नागालैंड की ख्वाइगी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स से ngasi प्राइम मिनिस्टर ग फमिनरगा आईबॉल टू आईबॉल ममित के तौरगा वरी सनदना मखुई ग फमिनदना मोइना तालिब डिमांड से स्टेप बाय स्टेप तौदना खोतम वरी सनदना ngasi दी ऑलमोस्ट अ फाइनल स्टेज ता 95% गम जोसले only 5% only constitution ग फ्लेक द मरी तोमन लेरन नोमंत्र नोमदी नागालैंड हाइरिबसे मसे इंडिपेंडेंट फंगी गने ngasi ina हाइबिरिबसे अने सीद्री भाव मन द सोइदन इज अ प्रॉब्लम अमा थोखी गने मरम दि मोइदे तानबा है मरम दि मोइदे चंगजबा है मरम दि मोइसे हाइजबा है हाइजदरदि चंगजदरदि अखोय चिनाव लालहोबा मयाम तुरन वांगदा अखोय गि लेपा के तमुत मथवाय का थोकना लेरिबसिंग आई थागले मोइबु मोसे ताले मखोयसु हजुप मतम जौद्रिब्रो मतम जौरदि अमुक्तदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फमिनरगा अखोय ये फेस बाय फेस त तान बजाब से कर ताल होद्रबदी अखोय न हयेंग अहन नोखरे अपनी सीर तंजादा इंडिपेंडेंट फंगना लेहरो से मणिपुर से मेते इमत लेररोय नेपाली लाकन लेरनी अदगी कोई बांग्लादेश से मुस्लिम म्याम जिरी द कसाबुद्दीन
ये कांगो में हम लोग लाख लोई ले गनी आदि की कोई म्यांमार दी या कोई कुकी ग्रुप में हम लाखना कोई कनाडा डिस्ट्रिक्ट अनी दा चंदेल लोम दा ले जब तिनोपल लोम दा ले सा थमजली सो लुसल कमिटी दा मतलब ले रुमिटी दिलोन चक्कर के मपान का मरम दे कोई की ने है ले तबनेना अदन मसे कनाम ते सो कोई मसे एंटागोनाइज तो नते कनाम ते सो मसे कोई ना मोई बे मकुंग पानी चिंग थब नते अकोई सो ब्रेन सब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अकोई चीफ मिनिस्टर ने मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर ने अकोई मान तो पुनमुक्त अपो पुनमुक्त कोई सरगत कोई थांगली मान तो बुद असोइब मान ngam अकोई चुमना डिस्कशन तो बई वानी माई मकुंग पानी चिंग थब नते असिग बीजेपी स्पोक्समैन ना वरुबगे शाउबगे मचदु नदरगार लेते ने अइने मसे खंजे अदुगा अचुम दुदि ब्लैक इज अ ब्लैक व्हाइट इज अ व्हाइट मणिपुर के प्रजा पुनमक का हंगबदे इंडिपेंडेंटली मिस्टर उत्तम कुमार ना शोयदन होरन माई टर्म लक हाइबियो मणिपुर प्रजा मयम सिंहसिगी एक्सेप्ट पालिब सरकार के मियोय खर नतना अको इंटीग्रिटी की मतंग द करी ओपिनियन लेगे अइन हरिसन लालगा उत्तम साप मयम ममंग द हाइबियो करीम लांद्रगा अदुसु उत्तम साप ने से अंग हाइबी बताई मदे एज ए इम्पार्शियल एंड एज ए कोई की मीडिया की मपुक मियो यमोइनम अकोई द जनरल पब्लिक में मयाम नंगन रिसे तारी बने आई सुचे हुमगा हुमबुतरा इस मपान त लेरी क्वाई द मोस्ट ड्रेडेड इंसर्जेंट ग्रुप्स के मरक त लेरी आई सु मदुगे आई सु डिस्ट्रिक्ट के एसपी अमदे सीनियर एसपी मखन मखन इशु तो लक्चे खर दिखदिक तंग दे खंगी दन को अदु मणिपुर के लाहोब इचना ग्रुप सिंग मतंग दा अकोई ने खदिक खर शोन ब खर वाला मसु जाय खंगबदा आई अपील लाइबो खर हजिक तो वो तान ब खोपन नो मको ब तहुद्रबदी कर मतन मणिपुर से ओन की गनी मसे कोई तमंगम नमदी आइन हाईवे वाते असे हरि से राउंड से थमजिके याम नुंगाई जरे ओजा सोनामनी ओजा उत्तम कुमार डायरेक्ट लाचगे हुजी ओजा सोनामनी न हंबिखिबो वाहंगदो अदुगी पाखुमदो ओजा उत्तम कुमार न खरतिन तकन थंबियो याम नुंसे ओजा सोनामनी हाबिब कोई इंसर्जेशन सिंसी अपि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेगोशिएट तो भी टेबल मा कोई लोगों थोपरा अली अजिसी लालो वा है आपको बस ये बेसिकली मैं सु अपनी प्रॉब्लम लिखी मसी थिना होनर को भी कोई इंटीग्रिटी असी कायदना बा कुछ दाई बनी सु थोड़ी आइदना सु खंजे या मतम सिदा कोई अजी सफल डेवलप कंट्री सिंग हम दे कोई स्टेट कोई सिदा सपोर्ट पगी थोलाम नाम तो मतम सिदा कोई सिला हो बसी तो सिंजी याम बसिना कोई मारू वेना वजाना हाइबी कोई मारू वेना कोई पोनु सर्विस प्रजा सिंग खनबा प्रजा सिंग फाव दुने हजिक अखोई मनपुर प्रजा सिंग सी कोई लालोप हाइबसी पामक्त्रे सेंग हरगदि दैदि लई अखोई अरिंगबा लापुक सी अदुम लई हजिक लेंगर लई बनि सु अखोई सु मति अखोई थोपा अखोई इंटीग्रेटेड इमालेबा के तमु लई सु अखोई थागली अदु मतम सिगा सुनरक्तबा असोंदा लाइब्रेरी स्टेट ना स्माइनस तो सी मतुंगिना अखोई सु टेबल लम खतम अखोइना थिबम थोपरा अखोई सिकमाइटो नेगोशिएट तो सिगे मरक सिदा अखोई मरक की अखोई असिबु उसलप ngam asai labisu haji di NSN IMD di smile to mari sana kita japi adu akhoi isu jab kenal ngamaga di sigi daitar lobi hai ru pa ma akhoi praja sing di hisi lahu vibe si pamna da bumba ma koi feel to dai yar ga di ojana habi ne akhoi praja sing ki kholaw ni kan hajari basi ai lanai na te tuna yar ga di masi akhoi apam si ojab bi kenal habi basi salam ni habi basi मैम सुनो पुलम खाना दे लाउसी अदि पुसिदा पादत्रे खदत्रे हाइबा मसी जुम कुशलाबनि ना असि काना बसि थदौ थांतबा अदे हजि आन स्पेशल प्रोसेस पा एक थमसि मन करिनो हाइबा से मसी लफु खिना प्रजा से इंग तपना लेनबा बतांगा मसी सोल्यूशन से प्रोग्राम पॉलिटिकली नत्र पॉलिटिकली हाइ टैलेंट्स पॉलिटिकली टोपरा हाइबा जे खंजगे Yang nungai jare oza whether it was kind of Congress lengaka hozik BJP lengaka mahane gi matam duda leiramba irang kind of charang na ba mayam dudi hozi makti leite haibasi miyam na khangna ba wafam ni hadi ching valley gi marakta nungsinaba helakpa asi chief minister na tatana zun laurba kholauni haibadi hills and valley peoples in Dakshinar Kle adagi hana ban blockade lairamba adukumba mayam du leitre aduga ngasi di akoina maruoina Narendra Modi gi
मागी इंडियन पॉलिटिक्स मागी इम्पैक्ट असदी याम चावना लay हाइबसदी मी अखोई पुमनमगना अदुम अयामबना यानरबा वाफमनी हाइबदी चा योलगा हौरखिबा आंगांग मचा अदुना बदियानगर गी रेलवे स्टेशन दगी चा योदुना हौरखिबा आंगांग अदुना इंडिया गी प्राइम मिनिस्टर अनिरक बीजेपी पार्टी दगी थोलकपा इंडिया गी प्राइम मिनिस्टर अनिरक तम थंगना थंगना औरकपा हाइबसी मियामगी यामना अखोइदा इंस्पायरिंग ओइबा अदुकुंबा पर्सनालिटी अमनी इंडिया खक्तन तबिदा मालेम पुंबदा यामना फावरबा अदुकुंबा प्राइम मिनिस्टर नि अदुना अखोइगी हुजिकी स्टेट असिदा लैरिबा इशू मयाम असे फजना अदुम अखोइगी प्राइम मिनिस्टर न यंगशन बिगनी अदुगा महाकी लिचिंग मखादा अदुम mayamgi sentiment ngakna adukumba warishin ama pubirappa ngamgani haibagi thajabadugga loinana ngasigi akhoi discussion asida ozabi joy kuthangali ozabi joy da matam pizari kainonida handak kobrugi wathok lakpada akhoi chief minister lawgiba step to ada police da patan tabudo jing da akhoi law kada nangam te haibisi langani ani chubra tamos kanamni na haiba no madi Nagaland choidna independent phangani habdo adumade chumtha thajite adugi line da tathar pataraga di apai discussion je farak taganeva Nagaland kari karam matawna independent phangdorino Nagaland da kuina SP oidra leibir manina Nagaland ji amna ki bidum tawe ado aidi Nagaland je toile ki de Manipur gi miyam se ki de government ki de mani akhoi gi India government gi policy da insurgency singche military force na destroy the evolution bagi plan like political solution no por paise discussion to any insurgent group Punjab ki Khalistan oiro Nagai ji chutadi Boro gi oiro Alpha gi oiro akhoi di thog lao the government na hang na dei bi puiba discussion tausi talk tausi political solution ma sik tausi do Manipur gi di apai belly gi la lobojina hoji pugdi madagi line that lakpa uzitri thank you so much ozabi join takpi bazi we have to open door for discussion hadi sung bai issue myam zure sana bai damakta akoi debate discussion on tawgadabani haina thambi bani ado yam nungai zare ngasigi discussion impact of Modi on Indian politics asida saruya bikiba BJP Manipur Pradesh ke spokesperson CH Bijoy social political commentator Potsangbam Sonamani adagi editor in chief Image TV Uttam Kumar Naurem ahumapu amkahana thagatsari thank you so much ngasigi di impact news ki manuhuna matanga swai de loislakle prime minister Narendra Modi na haiki bagum mahagna pakhat pathabak thoram singda asoi yaram bayai adui taragasu amang atak te thohal loyana adugum thajaba pikhi badu galoina na ngasigi discussion program asi matanga swai de loislakle